Pozdrav svima, Marin ovdje s Nokia Mova. Sad ćemo napraviti jedan usporedni test brzine Lumije 620 i Lumije 920. Ove dvije Lumije se razlikuju hardverski poprilično, stoga što Lumija 620 ima 1 GHz dvoizgreni procesor, dok Lumija 920 ima 1,5 GHz dvoizgreni procesor, ali tu je i duplo veća količina RAM-a kod Lumije koja ona iznosi 1 GHz. Pa ćemo sad odmah vidjeti kako to prilike izgleda. Nema, možda malo se kod Lumije 620 može primijetiti ponekad neko zastajkivanje osa, međutim kad vidimo, idemo vidjeti otvaranje, evo telefon, pardon, evo, znači sad ćemo probati opet. Dakle, telefon, poprilično su jednaki, možda Lumija 920 što brža. Vidjeti Internet Explorer, dobro, tu su negdje isto. Poruke poprilično jednake. Da vidimo recimo trgovina, da, to je više manje, čak je i prije podigla ovu sliku s interneta, evo vidite nešto kasnije Lumija 220. Da onda vidimo, evo recimo The Weather Channel, možda Lumija 920 tu nešto brža, značajnije nešto brža. Da vidimo Whatsapp, ajde, što brža Lumija 920, samo vidi Viber. Evo kako konverzacije su tu. To je to. Ajmo još pogledati Facebook. Ups, dobro, da je. Samo će sad otišlo nešto. Ajde, provat ćemo opet da vidimo, znači, Facebook. Evo, znači Lumija 920 ipak za nijansu brža i međutim stvarno neprimjetno vidjeti Twitter, opet za nijansu brža je nešto Lumija 920, ali stvarno People Hub, što bi još mogli od službe Nokia Maps, to je poprilično jednako, dakle Nokia je to, evo nešto je možda brže učitala karte. Dobro. Fotos, tu su uglavnom, tu su negdje, dakle opet malo se može primijetiti ta razlika između upravo radi hardvera koji je nešto jači naravno na Lumiji 920. Da idemo Skype. Međutim, vidi se da je i Lumija 620 poprilično fluidna unatoč znatno slabijem hardveru. Dakle, sve u svemu, Nokia je stvarno napravila dobar posao tu kod ovih Lumija srednjeg i nižeg cjenovnog razreda. Toliko od mene, pozdrav!